Dragi studenti, poštovani profesori, dame i gospodo, kako reče kolegica Danijela, 200 godina od prvih radova Vuka. Jula 1814. izađe Vukova pjesnarica. Septembra 1814. izađe njegova pismenica i otpočne njegov rad i narednih 50 godina punih radit će, skupljati, prikupljati i ovo je jedinstvena prilika da tom velikanu u srpskoj istoriji i kulturi, koji vjerovatno još uvijek nema premca, da se prisjetimo, da se obilježimo i da ga se ponekad malo zastidimo. Koliko nam je uradio, koliko ostavio, da li smo dosljedni pratioci bar onoga što je on ostavio nama. Ja ne bih posebno sada neku veliku priču. Mi smo u okviru prosvjete zaželjeli da to započnemo obilježavanje, pa će biti prilika narednih 50 godina ako doživi, ići će 18. njegov riječnik, pa će ići 2027. njegov bukvar, pa će ići 36. poslovice, pa će ići 47. godine njegov prevod Novog Zaveta, pa će 60. ići njegova istorijsko dijelo i znači malo, pa ćemo imati prilike da obilježimo 200 godina vrlo važnih za srpsku istoriju, kulturnu istoriju koju nam je Vuk ostavio. Jer nema čovjeka koji je više zadužio, vidjet ćemo kasnije. Moj zadatak je bio da radim na tome da obilježimo, da napravimo izložbu. Mi smo, u ovoj godini raspisali konkurs za radove osnovnih škola i srednjih škola, za učenike. Dogovorili smo da održimo predavanje ili predavanja više. Dogovorili smo da napravimo izložbu i da to sve u ovoj godini započnemo. Mnogo je stručnih i naučnih ljudi za ovo 200 godina govorilo o ovom čovjeku i sve je kazano što se kazati može. Nama ostaje samo da to tragamo, zatim da čitamo i da to potvrđujemo, slažemo se ili se ne slažemo. Evo šta je rekao jedan najskorašniji veliki vukolog. Pa prebazite mi ono. Ovdje sam malo srce. A ovo sve. Da. Evo ga. Šta je rekao? Kaže da je Vuk uradio koliko jedna akademija. I ovoga se citata treba držati od Čobančeta dokle do počasnog doktora Jenskog univerziteta i tako dalje. Ko je bio i šta je bio. I ovo je vrlo važno da je Vuk od samog svog početka jasno se izjasnio. Kod svakog naroda su najsvetije 3 stvari: zakon, jezik i običaji. I to će biti njegovo geslo cijelog života, svih 50 godina koje je radio. A onda dole kaže, ovo je iz njegovih dijela, ja sam bio iz naroda, mladost sam svoju proveo u narodu i sve srpsko narodno bilo mi je urođeno, prilike su pripomogle i tako dalje, da ne čitamo tekst, nemamo vremena. To je opredijelilo Vuka da bude Vuk. Da bude ona veličina koja je postala, i ja rekoh malo prije i ponavljam, još za ovih 200 godina nije se Srbin našao da se uporedi s njim. Ali Vuka treba upoznati malo detaljnije, sa svih aspekata. To je čovjek koji živi, prevedeno današnjim ovim našim jezikom, kao izbjeglica. Čovjek, prevedeno opet našim jezikom, sa posebnim potrebama. Znači čovjek invalid. Pa smo mi odlučili da ovu našu prezentaciju idemo dalje na brzinu, pa ću vam kazati šta je svrha i cilj svemu tome. Jedno poglavlje cijelo porodično i privatno. Vuk se jada u svojim prepiskama, iako vrlo rijetko govorio, Vuk je imao, evo da pokažem odmah, 13 djece, od čega je samo 2 njega nadživjelo. Strahovitu porodičnu tragediju. I on se samo jednom prilikom izjadao prijateljima u pismima svojim. Evo Vuka i njegove Ane negde kad su bili oko 50. godina. To je tada, nije bilo fotografije, nije bilo slike, jer ne treba zaboraviti da je Vuk putovao
pješice i kočijama, a ne avionom i kamionom. Da je pisao svojom rukom, a nikakvim diktafonima, niti televizijskim kamerama. Ovo je njegova kćerka koja je nadživjela i njen muž, koji će isto tako nakon 1,5 dana poslije braka umrijeti i ostaće Vuk sa jednim unučetom. Ovo su poziv za svadbu i mirno preimenovanje u Milicu, vjenčanje i tako dalje. Ovo mi je sin jedini preživjeli, Dimitrije, i pored njega stoji sestrić mu Janko Vukomanović, koji su oba bili ruski oficiri i oba dva su umrli u Rusiji, vrlo mladi, ovaj u 19. godini, a ovaj u negde nepunih 50 godina. Evo Vuka po starost, ali vrata Vukovog doma su bila vječito otvorena, kako kažu, sačuvao je u Beču slavenski običaj dobrog domaćina gdje su se okupljali. Evo, ovo je već fotografija, vidite, već fotografije se pojavljuju u tom periodu oko 1860. godina. Vuk je bio bolestan čovjek. U 22. godini obolio na zglobovima, šta je bilo s njim, kad sve znate. Sačuvano mnogo recepata o njegovim bolestima, posebno imao karakteristiku Vuka, samo znamo, jedna slika ima, vidjet ćete da ima bez kape, dvije u stvari, da ima bez kape, stalno je nosio kap. Nosio je neki vrstu fesa. Pitali ga zašto nosi kap, boji se cuga, a cug je propuha. Jer je nevjerovatno imao napade glave, glavobolje, pa je zbog toga nikada nije skidao kapu i pretpostavlja se prema jednoj slici da je bio ćelav. Evo ti banja gdje se Vuk pokušavao liječiti, Budim sa pogledom na Peštu. I ovdje na neki način počinje nešto u Pešti dok se liječi. Vuk se upoznaje 1810. godine sa grupom mladih srpskih intelektualaca koji će bili mladi vijesnici novih odnosa u srpskoj kulturi. To je Dimitrije Davidović, Dimitrije Krušić i tu upoznaje Savu Mrkalja i upoznaje Luku Milovanova i odmah su dodali tu ta dijela da nemamo prilike kasnije ih vidjeti. Evo kako je Vuk po jednom autoru izgledao s polja kad se gleda. Čovjek sa drvenom štulom ispod koljena, koljeno je zgrčeno, nepokretno, to je njegova silueta, a on sam za sebe kaže: sa svojom štulom nisam mogao misliti na konjanin rat, jer sam morao, hteo, ne hteo navikavati se da i tako dalje, da ne čitamo dalje tekst. Ovo je njegova, pogledajte, štula u koju se stavlja koljeno, ovo ide uz bedru, gore ovaj drveni dio i ovaj kaiš oko pasa. I to je njegova noga. Ovo su mu štake pomoćne, ovo mu je putna torba koja je vječito putovala s njim, jer ćemo kasnije vidjeti kud je taj čovjek sve prošao. Ovako se putovalo. Kočije, a po vodi bilo je i parobroda. Niz Dunav, uz Dunav i za Crnu Goru od Trsta pa na Crnu Goru. Vukovo školovanje. Zapisali su tako da Vuk nije imao zvaničnu školu. On je 4 puta pokušao da upiše školu i svaki put je nekako jednom kuga, jednom rat, jednom zakasnio, jednom bolest, tako da se 4 puta mu propala i on je u stvari zvanično nije imao škole, po našem sada, rekao bio nepismen. Evo kako se učila knjiga Vukova doba. Prepisivale se knjige. Ovo je ovdje slika, to ćete pronaći u njegovom riječniku, Subota, đačka, bubota. Pa će on objasniti šta znači Subota, đačka, bubota. Manastir Tronoša, ovo su prvi udžbenici Vukovi. Mjesecoslov i Žrtva Avramova. Ovo su Sremski Karlovci gdje pokušava treće školovanje. Ovo je Stratimirović, njegov ljuti neprijatelj koji će biti. Ovo je Mušicki i Šišatovac, ovo je velika škola. I sve on stalno upoznaje, interesantno upoznaje ličnosti, na primjer Jugović, koga on obožavao. Vrlo učen čovjek. Nemamo vremena, kažem, ali on nastavlja dalje o Beča, dvorske biblioteke u kojoj će upoznati Kopitara, unutrašnjost biblioteke, Beč, ipak Beč. I tako redom Leipzig, Jena, Hale. I evo na kraju šta kaže ovaj Golub Dobrašinović, da je njegovu biblioteku sačinjavalo 1500 knjiga. Za to doba to je strašno velika biblioteka. Znači, Vuk je, što bi mi u pedagogiji rekli, da je Vuk samoobrazovanjem stekao svoju obrazovanost. Znači, učenjem i samoučenjem. Vukova putovanje i poznanstva, pa evo sad da ne čitamo sve, kaže da je oko 300 mjeseci proveo van kuće, 25 godina.
taj jedan je valjda izbrojao to sve. Bio je 20 puta u Beogradu, pa koliko je puta išao u Crnu Goru, koliko puta i tako dalje, to će se moći sve tu vidjeti. Evo ga kud je Vuk išao sve. Sve su bili putevi, a vidite onog velikog puta, to je put za Rusiju. I taj put je prvi poduzeo. Zašto put u Rusiju prvi poduzeo? Jer je on u Beču smatran špijunom ruskim. Ili srpskim. A u Srbiji je smatran austrijskim špijunom. A i Rusi su vjerovatno zazirali, nastanio se u Beču, ženio katolkin, vjerovatno je austrijski špijun. Pa je on da bi dokazao da nije, prvo se odvažio da ide u Moskvu. I pogledajte, on u Moskvi upoznaje, pazite, prvi put odeš i nađeš predsjednika Akademije, Ruske akademije nauka. Ja bio u mnogim zemljama, u mnogim gradovima, ni člana mjesne zajednice nisam upoznao. Upoznao, pogledajte, odabrali smo samo njih nekoliko, ima ih više. Ovdje imaju podaci kad je to bilo, znači 1818. i to još da bude stvar, pogledajte koji je to put bio. Krenuo je u decembru, došao u februaru. Tako se brzo putovalo. Došao u Petrograd u februaru i odnio 20 riječnika, debelih knjiga. Ta invalid sa kočijama. Bečka i praška prijateljstva. Kopitar, evo sad, vjerojatno možete vidjeti, pročitajte, nemamo vremena sada to, i to nisu bilo koji ljudi. Mi nismo uzmali bilo koje, mi smo uzmali one naučne. Prijateljstvo iz Njemačke, kad je krenuo u Njemačku da štampa pjesmu u Leipzigu, on se upoznaje tamo, pogledajte, braću Grimm, posebno Jakoba, stiže do Goethea, upoznaje ovog Fatera, ovog jednog isto slavistu, upoznaje istoričara Rankea. Ovo su naknadna bečka prijateljstva, jer Beč je bio centar preko koga se putovalo iz svih pravaca. Pođe iz Njemačke, ide za jug ili iz Rusije, ide za Francusku, onda se prolazi tuda i on upoznaje, vidite, i ovde vrlo važne ličnosti koje će kasnije ostaviti traga i na njemu i on ostaviti na njih utisak. Ovo je Sreznjevski, njegov biograf, ovo je, kažu da je porijeklom Ličan i bio negde u Odesi, bio i tako nemamo vremena, sad to sve podaci postoje pa se može ko bude interesalo. Prijatelji među poznatijim Srbima, mi smo samo odabrali nekoliko. Od ovih dvojicu je nagovorio on da prijeđu u oslobođenu Srbiju, Pančića i Isailovića nagovorio da prijeđu u Srbiju, da bi tamo širili ovaj prosvjet, a ovaj da bi širio nauku druge vrste i Pančić je postao zaista predsjednik Srpske akademije nauka. Ovo su bečki studenti koji pristaju uz Vuka. Evo vidite, ima raznih struka, kompozitora, slikara, pisaca, pjesnika, pedagoga. Ovo su neki saradnici i prijatelji iz ostalih južnoslovenskih krajeva. Miklošić, Mažuranić, Gaj i ostali. Vukova putna dokumenta, ovo ćemo samo na brzinu. Vuk je putovao je u 4 carevine. Jer tadašnja Evropa srednja i istočna i jugoistočna bila je između 4 carevine. Turska, Rusija, Njemačka i Austro-Ugarska. I on se tuda kretao. U tursku teritoriju nikad nije kročio nogama, žarko je želio. To su ovi naši krajevi koji su bili tada pod Turcima. I evo dokumenta. Ovo je ruski pasoš, ovo je moldavski, jer ti neki krajevi kao, na primjer, Srbija, Moldavija, Crna Gora nisu priznavale centralnu vlast, pa su imali neke svoje vlastite pasoše. Evo vidite njemačke, odnosno austrijske pasoše, turske pasoše, crnogorsko provodno pismo i tako dalje. Vukovi radni rukopisi, pa smo tu nekoliko odabrali ovako da se vidi da se on svim i svačim zapisivao. Vukov zapis tršćanskih lokaliteta, pa ovo je, na primjer, napisao Kepenu, napisao u tamo, nemamo vremena, kažem, evo ga zapisao je ovdje, čini mi se, nije još, građa za istoriju, zapisao je na jednom mjestu zemljotres u Kragujevcu. I to ga čak interesovalo i ostavio zapisao. I sačuvano, niti je imao. Uzeli smo ovako Vuk i srpski vladari. Namjerno, ovdje Miloš mu prijeti, a ovdje Vuk u polemici sa Hadžićem. Evo ga
vremena kad je on u službi državnoj, evo ga kod Miloša kad je u državnoj službi, kod Njegoša kad se sastaju, kad su se viđali, ovo crveno to je kad je bio na vlasti. Evo ga ovdje sa Aleksandrom Karađorđevićem, evo ga sa Danilom Petrovićem, jednom su se sastali na Cetinju, evo ga sa Mihajlom, što je vrlo važno. Mihajlo od 1843. na molbu izbjeglog kneza Miloša Vuk postaje pratilac i staralac Mihajlu na putovanjima po učenoj Evropi, te tako postoje međusobno iskreni i povjerljivi do kraja života. Vuk se posebno trudi obrazovanju mladog kneza u želji da načini od njega ono što nije uspio od njegovog oca. I zaista Mihajlo je bio najobrazovaniji srpski vladar 19. vijeka. I zato je vjerovatno i završio na kako je završio. Ovo je knjaz Nikola Petrović, koji će kasnije dogurati do Prvog svjetskog rata. Mlad je tada bio, Vuk je već, namjerno smo stavljali slike sa podacima ko je napravio sliku, ko je uradio i Vukovo prilike primjeravali godine. Zaboravio sam samo reći, bila je ona Vukova slika bez kapije. Vukove diplome i odlikovanja. Malo je ljudi koji se mogu pohvaliti sa ovoliko diploma. Evo ga on 1820. godine, znači 4 godine ili 6 godina nakon objave prve knjige, on dobija diplomu učenog društva pri Krakovskom univerzitetu. Pa dobija diplomu Petrogradskog društva kad je bio tamo kod njih. Pa dobija počasnog doktora nauka na Jenskom fakultetu. Zato je zaslužen onaj poznanstvo iz Njemačke, onaj Fater, onaj slavista stari. Evo ga Vuk Stefanović, diploma o izboru za člana Carske akademije nauka u Beču. Član akademije, Bečke akademije. Pa onda, evo, gledajte sad da ne čitamo sve. Ovo mu je diploma počasnog građanina grada Zagreba. I tako redom. Ovo su mu odlikovanja. Ordeni. Ovo su mu medalje, srebrna i zlatna, Rusi, za raznorazne aktivnosti. Vukova prepiska. Pogledajte, kaže, sadrži blizu 7000 pisama, od kojih je oko 2000 Vukova, a oko 5000 su njemu upućena pisma. Pa su raznorazni bili. Evo tih pismo uzeli smo samo koji su njemu poslani. Od Kopitara, pa od Hankea i tako redom, pisma koje je on dobijao, nemamo vremena. Ovdje smo, vrlo je važno ovdje napomenuti da je ove godine godišnjica smrti Mine Karadžić. Mina je umrla 1894. 14, znači 120 godina njene smrti. Jedan profesor je napisao prilike o odnosu Mine i Branka. Evo, Pjevam danju, pjevam noću u originalnom Brankovom rukopisu koja je zapisana u Mininom spomenaru. Evo Njegoša i on je zapisao u Mininom spomenaru svoju poruku. Evo Jakob Grim i on piše na njemačkom, evo prevedeno ovamo, ostavio poruku. Poruku i Leopold Ranke, sjećajte se kad prijatelja oca vašeg i nacije srpske. Mina, fotografija i umjetnički rad. Iz Mininog stvaralaštva. Da je znala, kaže, njemački, srpski, francuski, a služila se italijanskim i engleskim jezikom. Znači, vrlo obrazovana žena, prevodila je na srpske narodne pjesme, narodne pripovetke i poslovice i preko prijatelja ih objavljivala na njemačkom jeziku. A onda malo je ko znao da je Mina bila slikar. Evo Mininih radova, ovo su gore crteži, kako se to zove, tako, a ovo dole su njeni likovni radovi. Kaže, sačuvano oko 50 slika, mahom portreti, jer tad su portreti bili u modi. Jer nije bilo fotografije, pa se tako slikali ljude, da ostave za dugo sjećanje. Južnoslovenski kulturni centri u kojima je Vuk boravio, evo otprilike kako je to izgledalo jug Evrope. Sremski Karlovci, pa Beograd, pa Kragujevac, pa Zemun, pa Vukovar, pa Zagreb, pa Ljubljana, pa Zadar, pa Šibenik, Split, Dubrovnik, Kotor, Cetinje. To je otprilike bilo u južnoslovenskim. A onda evropski kulturni centri, pa sad malo uočite razliku, zašto su mi različiti kod njih. Pogledajte Beča na što liči.
Evo Landstrasse gdje će Vuk provesti pola vijeka. Evo te štamparije, jermenske štamparije u Beču koje štampa Vuk svoje knjige. Ovo je pogled na Budimpeštu, ovo je Krakov i Varšava, Petrovgrad, Univerzitet u Moskvi, to je Univerzitet Lomonosov koji danas postoji, i tako redom, Bratislava, Požun, Sof i tako dalje. Reformator jezika i pisma. Sad smo tek došli otprilike do onog što čemu je malo prije govorio profesor Peulja. Sad ovdje pismenica, ovo je ona koja je posvećena i tako redom, sad nemamo vremena više. Vukova pobjeda. Ovo je slavlje u Sveslavenski kongres u Pragu 1848. godine. Evo Vuka na prvom mjestu. Čitanka. Prve knjige štampane Vukovom ćirilicom su ipak u Bosni i Hercegovini. U Srbiji je bila zabranjena njegova upotreba i one su štampane u Vilajetskoj štampariji u Bosni i Hercegovini za potrebe srpskih škola. Znači, bukvar 1867. i čitanka 1868. Književni dogovor, evo originala, književni dogovor, potpisnici, sakupljanje narodnih pjesama, prosto narodna pjesnarica, znači 200 godina sad slavimo. Ovo je naredne godine, 1815. izdaje se druga. Pjesme bečko izdanje, lajpciško izdanje. Ovo su već pjesme prevode na strane jezike, vidite, prevode se na poljski, na njemački, na engleski i tako dalje. Pjesme bečko izdanje i evo ovde stava Vuka o knjizi, šta kaže, ovo nije knjiga za danas do sjutra, a preksjutra da može ostariti, nego će u važnosti i cijelini svojoj još rasti kao istinsko ogledalo narodnog duha i života, trajati dok je naroda i jezika našega. Ovo su bečka izdanja, dotad su se zvale narodne srpske pjesme, a bečko izdanje već srpske narodne pjesme, kako se najčešće danas tako. Ovu zbirku nije izdao, to je 5. knjiga, to je izdala Mina, preko Miklošića, poslije njegove smrti. Vuk kao publicista, izdavač, novine srpske, pa onda u tim novinama srpskim njegov obračun sa tako dalje, pa Danica, ovdje nemamo ovaj primjerak, ne možemo naći, 28. 29. Sadržaj je sa strane, šta se nalazi u Danici. Narodne poslovice, o poslovicama šta Vuk kaže, poslovice izdanje Cetinsko, izdanje Bečko, narodne pripovjetke, posvećuje i Grimu, Vuk kao istoričar, istorijska dijela koja su, evo istorija njegovih, o Milošu Obrenoviću, građe i tako redom, praviteljšući Sovjet. Evo je prevedena na njemački jezik, Leopold Ranke na osnovu Vukovih kazivanja piše istoriju Srpska revolucija. 1829. godine izdaje i ponavlja to izdanje negde 1870. i neke godine, jer je Ranke podugo živio. Vuk kao biograf napisao biografiju oko 60-ak đekojih znatnijih Srbalja, živih ljudi, što je ovako dosta teško za pisce koji pišu o tome, pa pišu o živim ljudima. Pa je to na razne načine učinio, je otprilike dole je pobrojano iz kog perioda i koji su to ljudi, to se može pronaći koji su to ljudi. Vuk kao etnograf, Kovčežić, sadržaj Kovčežića, Montenegro na njemačkom jeziku nikad nije on izdao na srpskom jeziku, kasnije je preveo njegov jedan vukolog, preveo na srpski jezik i ima jedno dijelo za koga se pretpostavlja da moglo biti Vukovo hrišćani u Bosni, anonimno štampana uz pomoć po nekom izvoru kneza Mihajla, a vjerovatno je Vuk ili napisao ili makar ispričao, jer po stilu i po svemu se pretpostavlja da moglo biti tako. Život i običaj naroda srpskog poslije Vukove smrti, vrlo vrijedno dijelo, jedna veličina. Evo tih malo običaja, kako je to neki njemački putopisac u tom vremenu kroz Srbiju kad je prolazio pa nekako skicirao, pravio i tako dalje. Kako su se sakupljale narodne umotvorine? Svakom prigodom guslar i pjesme. Kod crkve, uz ognjište, na odmoru i tako dalje. Ovo su slike ovog Anastasa Jovanovića koji je u Beču boravio jedno vrijeme s Vukom, ali kao mlad čovjek. Ovo je on po starost negde kraj vijeka.
Evo vidite, svagdje su gusle, svagdje je priča, deda i unuk priča, krčma priča. Ovo je vrlo važno, rekli su o Vuku. Šta je rekao Kopitar, šta je rekao Leopold Ranke, šta braća Jakov Grim, šta Đura Daničić, uzeli smo samo neke. Ljubomir Stojanović, veliki vukolog, Jovan Skerlić, književni kritičar, Ivo Andrić, Nobelovac, Aleksandar Belić, predsjednik Akademije nauka, Vojislav Đurić, isto tako akademik, književni istoričar, i ovaj najposlednji što je skoro umro, Golub Dobrošinović, a ima i jedan Rus, šta je rekao, nema slike, jedan Rus, da to nije samo srpski, već slovenski, sve slovenski i da se svi trebaju ponositi njima. Namjera je bila da na osnovu ovoga možemo je koristiti ovako elektronski. Ja sam elektronski polupismen ili nepismen. Šteta je velika da napravim to onako kako sam zamislio, pa moram nekoga uvijek moljakati da mi ili pokaže nešto ili da mi malo pripomogne, a to teško ide. Jer ono što ja želim teško objasniti čovjeku i onda ima problem. Na osnovu ovoga se mogao napraviti, koristi ovako elektronski, a mogla bi se napraviti jedna izložba i po zamisli izložba koja bi bila da učen može gledati, a da ne učen, ili kako bi to Vuk rekao, kako on vikao, prost, da može naučiti ako želi i da sebi odabere šta od ovoga svega, a kad se prođe kroz ovo ipak se mnogo toga nauči. Jer ovom velikanu, neponovljivom za sada još uvijek, ako se neko ne rodi među vama, nije ga niko ponovio, niti može dostići. A prema radu našeg društva i njegovim ciljima i zadacima, naše društvo ima, šta ono kaže u ciljima i zadacima? Da. Kaže, proučava i obilježava istorijske događaje, istorijske ličnosti. Da čuva jezik i pismo. Da, kaže, čuva narodnu tradiciju, umotvorine i tako dalje. Nigdje nemamo boljeg sadržaja kao u ličnosti Vuka Karadžića. Sve je u toj ličnosti, ko dobro proučava nju, na pravom smo putu da naše društvo zaista radi pravi posao. Društvo prosvjete. Pa bismo onda napravili takvu izložbu kad bi bilo moguće, ako neko dadne para, da bude stalna izložba, a ne izložba da bude mjesec dana pa negdje u depo, pa se pojavi nakon opet neke godišnjice. Da bude stalno i neka se dere tako stalno. Neka bude u jednoj školi, drugoj, trećoj, petoj, podelila se, pravit ćemo novu, idemo dalje. Da narod i usput uči. Da djeca, znači, ima namjerno učenje i nenamjerno učenje. Kad ti neko nešto podmakne, stalno gledaš pa ćeš zapamtiti. A Brkatog Vuka lako zapamtiti. I svaku njegovu sliku. I niko neće ni jedno dijete pogriješiti da to nije Vuk. Ali će sigurno trebati da zna i ovo o Vuku. Da je to ipak bio čovjek koji je bio bez noge i prijeći 85.000 kilometara. To je obići zemlju. Malta ne, malo fali. Trebalo se popeti na konja. Kako? Ne bih više, namjerana je, znači, da na osnovu ovoga, kad bi neke bilo pripomoći i kad bi našli negdje para, da napravimo izložbu i to što je moguće prije. Dobro bi bilo kad bi bila u ovoj godini. Kad je 200 godina, da bar počne na 200 godina, onda ćemo pratiti sve ostalo. Hvala vam.